boleh pi barok ki ba ki sung tenan napai jaka channel jong sangat perta matakas ngi dan hang ha khmat jong ka ing bisar high court of Meghalaya bat ka wai ka khubor ka bangi kwa bu sp bere bat na pibuden ha namar usangot hi ha bere bat ki kes la ki mokduma ki ba bisar bilang sangat persang panas ba bat matakas ngi wai ka kes ka bala se ba hi la dangi pai ki kindat sngi ka dan kata ke jingput dien hanak leng sangot bat kadai ka kes ka ujor persya da Sarkar Jela State of Meghalaya versus Bright Star World Marbanyang and others karena kadai ka mokduma ka bana kaleng Sarkar Jela kala ujor persya ya ba Bright Star World berkekenhun jong ka badai kinah kai college kelapan klik ai kata ka mokduma notification yang Sarkar Jela ka kapan kala ya ka rule jong kinah kai college ke bayo ya ka jinyaram nak karena ki aided government college hakata ka besu ya kawai kana ya kawai ka section ka bakhang ba baro kinah kai college ki bayo jinyaram nak sekar government aided kimla syu ban sibenta hak san perthai kimla syu ban kitkam ban bat ikina ki kam hak san perthai dari kwa ban la komta ki hapan resign nak kakap tadin ban mi kata nah kalian kini kenhon jong kini kai college pok yang lam jong ba Bright Star World Marbanyang mentau la deun meleja ke maulai bat ki waipat kilala caka high court bandawa ba kadai ban scrum no ya keneka bade ban scrum no ya keneka amendment ya keneka rule hadin nang to nah kalian single bench kalau aya ka judgment ka ba chief justice thank you ula ong ba kaneka kajing la jang Sarkar Jela ban khang yakin nang hikai ban simpen ta kesan perthai kalong ka bolong ba tadian ba ula jab ba Bright Star World ula la ban yakun election dan kam ban resign nak kam hikai joki ka Sarkar Jela hadin ba kala syaram ka ujor biang kasim da kawai per kasenjam ban ujor biang ya kata ka ya kana ka judgment ka single bench ban ujor biang ka division bench the chief justice batu justice the building do kalsim bisar bang ikane padin bakal sing bisar bang la piket mau kita tahu kena benai ba kada kajing bisar ya kena kes ka ya kasakar pak bu deki argumen ba namar bakina kai college lasek tindai ki jongi ring isu tulop mangi tek tindai ki jongi tek una kaleng nonya sajan bami kuma de wa prestarul uang ba namar bangi ha bangi lejon ha kam kai college jongi ru amdei bakot kasaka kod deki college ki managing board jaka college ne kita ki bani governing body jaka college dan kita tahu kesuka kamlar ban khang ini nomor ba pin ong bangi bamar malai profit mla ki ong karena kam dei nomor ba kam dei ke kam sarkar karena kadai ke kam ya ketulap kesuka ka syarab ke managing board lan ka governing body ndai dai makah ka ba ikam ni kai kelami kata ka jing tuli ba kumlo balai ba Sarkar Jela ka kwa ban wanra ya kata ka ya ka amendment adu bo chief justice uang ba balai makwa ban khang iki kai ki pula pendet iki kerdan pule ki ba sejrong makin simentah kesan pertai atu makwa penban do kelas 1 kelas 2 ukang gunda bung simentah ka kesan himasima dan kalian kata ke oral observation de kalayat kajing sengap besar bat mentah kasngi por arbajem na kalian kane ke bench ke bench ke arngot kinong bisa kalau sengap yang bat kala penkesan namar kajing ujor jong ke Sarkar Jela kadai ban pendamnya kara jong ke single bench judgment ban set aside ya ka ban penkesan ya kata ka amendment ya kata karu mereka jing besar ka kante ban pendam kalau dispose no ya kena kajing ujor ke Sarkar Jela kam pediang ka penkesan ya ka ke ba justice thank you upu uai rai bisa kapengkesan kena ke single bench judgment kena ke division bench nanti armut kinong bisa ro kala penkesan kala bat kamu ba Bright Star Marbanyang kena ke jingsa ujor hak Sarkar Jela mu ma ujob yang kesin ka ar la se ka possibility ke ba la ban mi ato la ban ujor sa Supreme Court ban set aside ban kuas ya kena ke judgment ni melak ban tem di kubor la se kena yaimi bat nakaleng usangot hadian ba nyala iyo mentak ya kena ka judgment ngin persang do punya keren asa ada yo alat ban mangisanya jong ba Bright Star World Marbanyang berkekenhun tang kena ngin ya ape kubor ban nakaleng usangot umsuwanra hambeni ah kabere berkeneka rai bisa